bazalisa ne igama lami ngimpili ne okay uma uhlelo libiza nge-identical force okay ngisinaphuma vele la manje sele nakinga basamzeke manje ngibila isitubeni ngikupa right okay igama lami ngimpili uma uhlelo libiza nge-identical force okay very TV yes no anglazi ngiyathoma ukunibona wena igama lakho ngani Mbusi okay Mbusi size la ekhaya sizokhulumisana nawe okay ya ukukhulumisana nawe ukubonisana njengabo bana okay nakinga umntwana lokuhlala nabathala nabo ngihlala nami nomakhe mama ke umntwana ko umaluma ngiyakuthola lalela-ke Mbusi-ke isizathu sokuthi size la size ngenkinga mhlambe sibhalele emphakathi wakhona la okay umphakathi awukaphatheki kahle okay ngendlela oziphatha ngakhona nangendlela uthukana ngakhona nangafuni mhlawumbe ukuhlonipha abantu abadala ukuthi abantu bathi une-ene so sifuna ukuthola ngakubo ukuthi mhlawumbe unobangela ukuthi mhlawumbe ube nephiliswane engasirayini nomphakathi wamkhulu mhlawumbe yini khona ukuthi yakukhubaza before yakukwatisa yenza ukuthi vele ungasabi ne-interest ebantwini mhlawumbe yiphi ihelebho esingakuhelebha ngayo ukuze mhlawumbe nawe ugcine u-right ngoba akusimnani yabona ukuhlala nomphakathi ukuzonda wena ungakho aware kusasa uzokuthi usakuhamba esitradeni ubone ngomuntu aku-attack yabona so-ke umbereko wethu ukuthi sizokhona ukulamula mhlawumbe ihlangahlangano ebakhona yabona so-ke that is the reason why sila ngiyakuzwa ma inkinga yelapha umuntu wekuthome yonke lwele makhelwane nguyenza ukuthi umphakathi ugcine ukuzona kwenzeni makhelwane ngike ngaba ningabani la ekhaya ngabana nabazali ngendaba zokubhubha kwamfowethu ma bathola ukuthi kuba nengqulanyana phakathi hayi bagcina bona bangibophisile bathola nami isitori esizange ngisizolisise kuhle kuze ngibe nabo ekusuka lapho bangibophisa njalo ngaboshwa maybe 2 years hayi lona bengasidinga boshwa kwami mara ngithe ukubuya kwami kwathoma inkinga ekhona le ubuya kwami ubuya kwami ngithena ngifika ekhaya ngathola udadewethu agula umakhelwane lo angikhaya uthi yena umuntu owanzela umphekele iblack angazi iblack lani iblack lotshwala noma iblack lani umphekele wathi simgijimisa udadewethu esibhedlela since manje ama-results akhona kangisawathola since but no yakho ama-results akhona hayi ngapho sifuna na kuhle lokade siyibanga sinamakhelwane ukuthi umakhelwane ngabona ividiyo kunevidiyo umntwana eza nayo umnyango bathola ukuthi mina ngivela ngemva kwakhe ngivela ngemva kwakhe thola umntwana webukele ividiyo le umntwana lo unohulu wakhe lo ongiphikinga lo uhulu wakhe lo ubhizi ngaye ngemini maye uthi mina umntwana ngeminyaka lo bikana 10 years uthi ngiwe 2016 serious umntwana lo wabelethwa 2006 manje kwathuma indaba ukuthi batsho mina la ngirepile umntwana umntwana 10 years before ngiveza kibo ukuthi lola isinjalo ngumntwana wa 10 years umama engubo umlipha njani mhlawumbe umntwana ngoba bebatshuda nevidiyo umuntu akunongaza ukuthi umntwana lo uza nevidiyo le ibukele uza nayo la
ifisa uyibona ivideo iphi ufisa nokubona into yakade ku-2016 into le kuze bayivuse bathi mina banginatenesa botshwa kwami nangibuyako kwenzakala into leyo umagistrata wabona icala ngalokho okwenzakala kuphi njengoba wathi wena uhlengulomntwana azange afune ukuthi ngiye ngekhona plante ipendi ngerumini lami mina ngingazi mantshini kwempahla zami ezifeyini awu ngithi ngifuna ukubereka ngifuna isipahla sami ngisibethe kizona kanti isipahla esisibeke la imantshi leyo lenyana nawungena emnyangweni kunebhankanyana nawulapho mnyango imantshi leyo le ikhoneni bengiyakuvula-ke impahla ezo la ngijhinge emanjini nangithi ngiphenyula imantshi ngibona ipentshani noma mhlawumbe ngelomzukulu ngiyalikhipha nangizoliphosa la emadena ngibona ngentokazi idineli seliba likhulu ngithi ayikhona umshana ngeke ambathi isayizi engako nangiyacala li-9 years abantu esho ukuthi bathethwe bakufakwa ngerumini lami mina ngingaboni ngazi iminyango le sengithoma ukuyihlela nje ngilungiswa ngimi basho ivalenso ukuthi besitshiya ivulekile udadewethu nomagogo bekaphila ngokuthi ukhambe nje December nje umagogo manje nguye umakhelwane lo kufanele kumlethele inkinga abantu balibonile bathi mina ngiyareba vele ihlala njani so kuyenga mawucalile mhlambe into lengacazuluka kanjani mhlambe ingasaba ngiye phambili ngoba kubonakala ngathi kuthukana kubizwa namahlamba ukuthi uyamthoma ubani okuthomako yena lo kulwa umntwana lo okay so nakuthomako nawe uyaziphindisela nami ngiyazidifenda okay so mhlambe ukuze into le iphele singenzani mhlambe sisekhona ukuhelebha ukuthi ibe right into lesingomvulo lo ngenqondo siyakhona yona izala ungayivumalungu ngoba yokhona ngokuthoma ukuyikhuluma indaba leyo ubotshisa ubani uboshiswe mina wena ukubophisele bangibophise esintokazi bathini protection order nokuvela kumagistrata khona babawe i-protection order ukuthi wena ungasayi lapho ungasabathuka then usakuza kahle ngabakhahlela la ukuthi bangasebenza la bengingabakhulumisa ukufika kwami ngithethe unyaka no-half ngaze ngabona ukuthi umntwana lo ujoyinana nabonina nguyo bahelebhisana bathoma bakhuluma indaba ukuthi basho mina ngiyayibila ngabavala bathi hey no umntwana akho lo akabejwa ngini ubejwe umdadeni nawo injalo mina bengifuna ukuthola esayidini lapho ngoba sengivezela ezinye mina bengingazi bengithi mhlambe ngizokuchecka ukuthi isimo sakho mhlambe siright uphile kuhle akunamo ukukhulumezako noma ngifungizwa umakhelwane yedwa sizenzani ukuthi ngoba umakhelwane umuntu kusasa nangabe kunenkinga nguyo ozokhona ukuthi akhelebe yena ngithamdingi kade ngamndukazi manje uthomele into le ufuna ubuya kimi ngezika via ezinjani zona lezi azenziwekwezi angitsho ukhumbula ukuthi nje asikathumi ngilapho zemakhelwane sithoma ukuzizwa nje besingazaza nje khona ngithoma ukuzizwa ngawe nje ngoba thina size la phela siyi-concern kunabantu abakhona aba-concern ngawe then njengoba balila ngawe so sathi khe sokucheck-a ukuthi mhlambe yini unobangela ukuthi wonke umuntu alile ngawe nangabe mhlambe inkinga ngumakhelwane mara akusingumakhelwane njengoba kuphela mara-ke nazi sewuyiveza ukuthi uyokuthomako ukuthi vela nenhlamba ngaphakathi ngoba mina ngikhumbula ekukhuleni kwami ungangani nomakhelwane ngidlula namnjani lapho nagcina nibizana ngenhlamba awuthi nangabe mhlawumbe uyathoma uyithatha uyise enkosini bayazi banibize banikhalile into leyathonywa ngimi ne-protection order ngithi ngiyamvala indaba ezo wathola ukuthi wenza ubugebengu ngaphambi kwami mina ngihleli kwelinye isayidi yena sekaya ngale ukukhuluma mali ukuthi no mina ngingezi khona
wabuya ngibambisa ngawubanjwa yinto kanje ke i-warrant basho mina ngibhalelwe attend i-court wakhuluma mali e-court wathi mina akangazi ukuthi ngiyephi ngiboshiswe nguye mangibuyako ngitsho ukuthi ngiyakhona ukukhululeka kubanjwa i-warrant ngenxa yakhe. Yeah, okay. Yeah, akhe ngitsho so mhlambe so nesikhathi singanani usidistance kibo ungasafuni ukuzihlanganisa nabo from 2017 bengasazi kangani mhlambe ihlamba ngoba ngizwa ukuthi indaba yenhlamba leyithoma njengakuma 2023 nagcina ukuthukana ngalezi ngikhathi 2024 kathukana 2019 ithome 2023 ukuthukana ungakhulumisani sithome 2017. Okay. Akhe mhlambe wena yini into mhlambe okona ukuthi ngaba isolution kule nkinga ohlangabezana nayo nomakhelwane? Awumakhelwane abacala indaba zabo uyondo kanzima umntwana ona 10 years akusini aliso ukuthi mina ngirep umntwana ona 10 years angale umntwana ona 10 years. Angiyazi-ke leyo into engizazi konje kuphela kubiza amahlamba esizibonileko ozibizako unakubiza ikolo inhlamba iyazidevelopa from lapho ukuthi indaba yerape mina ngifuna ukukhishwa kuleyo ndaba leyo mina ngizange ngirape abantu umphakathi wazi ukuthi mina ngi-rapist lomntwana ona 10 years mina life impilo wami ibanjani andifuthuleka nje umphakathi thina zange usitshele ngendaba into abasitshele ngayo ukuthi khona zenhlamba nokubethana ngamaphanga bakhona ke babethwa ngamaphanga bese wena waya phambili wafika wabophisa before uceda ukumgaba nabakubuza ukuthi kuba yini uthuka umhlamba womunye wena umakhelwane wena wagcina uya wena macanzi ukubophisa ukuthi no bayahlukumeza bakubethile or benza okunye ngapha wena batshela ukuthi babethelwe kuphi abantu. Mina angingatshelwa baba sengizwa umuntu lo ulimalele la emnyango khona la ungawuvula umnyango lo uzobona la ulimele umnyango bomkapha ngapi bengizivikela bengingaphakathi angangivula ukuthi ngivale umnyango ngoba babili nguye nomfowabo. Okay ngentwana balo owenza imishakalo le nayithina ke njengoba usibona sila mfo size sokhuluma nawe yabona sifuna ukuthi silungise inkinga le. Okay njengoba uthi ukuthi uzidistancele kibo akubenjalo ningasakhombani ungasabathuki ungasenzeki lokho ngoba the more kwenza ukuthi niyathukana isiphushele ukuthi nathi sigcine sibe ingcenye yabona ngoba thina umuntu ukulamula asifuni la kulembi khona ngoba nakulephi uthola ukuthi siyalamula solo kuyaphinda into le ya ecourt manje yena ukube nani ninga-attend ecourt nikwazi ukuthatha amafera mafera steps from lapho nikwazi ukubona mina ngiyani-invite nge-9 niye-court icourt emdutshane yasi-invite ukuthi sizokulalela yize mahlangothi omabili sizwe ukuthi ubani mara siyaliyokubiza amahlamba alumela kangangani omunye athi uqinisile vele uyambiza uma ngekolo ukuthi ikolo lakhe wakhona linithusile lathawu mara umfohlo nje ngingacala ukuthi lihle kangangani mara angiboni nako manje nongayakuanje manje ngizwa beninguphi nasenzani manje ngizwa ngibiza indwezo beninguphi esingekho sibona amavidiyo nabantu sikhombisa ngabantu umphakathi bathi amavidiyo aveza ukuthi ngikuphi mhlawumbe sonazi ukuthi asazi sisho ukuthi asikwazi ngathi nesakho sisi ngilandelelwa from ehlathini la ngitheza khona ngibona ngenje ngimbethe nje ngibuye ehlathini ngibuya njengobusuku ngikhambe ekuseni ngibuye ntambama isikhathi sokuhlala ekhaya nginaso ukuthi kwesengibondlela ngihlele nodadewethu umfazile sobabili umfazi yena anginayo umfazi abathathu wangamtholi nje uyazi umuntu omunye ulaka ingabi phezulu abona wathola uma kwanje mara ngiyangizwa ukuthi ngitshela ngesitory sokuthi idunye ukuthi ngirep umntwana na 10 years ubani uzofuna ukuba nabo ngifuna ukuthola lapho ukuthi ngimuphi mhlawumbe kwakuphi umntwana lokho isokuthola nabo siza ukuthi iqiniso lokuthi vele bathi wena njengomntwana nangabe sithola ukuthi abavezi kodwa ukuthi umntwana lo ngimuphi mara umningi umuntu olimbolileko umntwana obakhondaktayo ukuthi
nango sekasithele yokuyongena ngendlini thomani le ndaba le uMagistrata uyiconsiderile indaba yokuthi kunomntwana odlulile or vela